Amen. Imini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelo 19 inkosi kusiphama kwebala. Thixo mkhulu
Asibonge. Amen. Isihloko salenkonzo sithi uNkulunkulu ophezukonke noNkulunkulu bomhlaba. uNkulunkulu ophezukonke noNkulunkulu bomhlaba. Incwadi kaJoshua 23 verse 16. Uma niphula isivumelwano uNkulunkulu wenu aniyala ngaso bese nikhonza abanye onkulunkulu nibaphothamela, ulaka lukaJehova luyonivuthela nibhubhe ngokushesha. Amen. Ngaphambi kokuba ngisho engikushoyo ngalencwadi, ngifisa ukwedlulisa lokhu ukukhathazeka kwami. Esikhathini esiphambili ngavakashelwa ngumfundisi wamaKristu wathi kade esebuhleni enza ucwaningo ngebandla lamaNazaretha. Wathi lapha ebuhleni unikwe umfundisi uNdelu ongasekho ukuba asebenze naye. Uthe lo mfundisi ngezizathu ezithize wabe sebuza ngami kumfundisi uNdelu. Umfundisi uNdelu wabe semchazela konke ngami. Wathi kuhambeni emhlabeni bayomtshela ukuthi inyanga yezulu
mina yangigibelisa phezukwabo. Manje abafuna ukuthi kubuye kuphinde kwenzeke lokho nakubaba uThixo. Bonke abafuna kwenzeke kimi ilokho abafuna kwenzeke sekuhola ubaba uThixo. Ngempela ke ukuhlukunyezwa kwami ngabefundisi kwaqala sekukhona ubaba uThixo. Futhi awaze wangivikela kulokho. Uthi-ke umfundisi uNdelu akazi ukuthi ngiphunyuke kanjani ngoba bese kunqunywe ukuba ngibulawe. Ngase mina ngivele ngiphuma ebuhleni. Umfundisi uNdelu wathi abazi ukuthi ngilubone kanjani lolu zungu lokubulawa. Nokwenze ngiphume ebuhleni. Leli lumbo leli ilukhuza uzungu lungakafezeki. Lo mfundisi uthi umfundisi uNdelu noma wayeba khona kule mhlangano yokubulawa kwami, kodwa yena wayesikhipha kulolu zungu. Uthi-ke lo mfundisi into emenze weza ukuzongitshela le ndaba ukuzwa ukuthi noma ngingasekho ebuhleni, kodwa laba befundisi sebekhiphe abantu okumele bangibulale ngisenkonzweni. Bese kuba sengathi ngidutshulwe ngabantu basemjondolo ngoba bethi ngakhe ithempeli endaweni yabo. Nempela ke leli thempeli elingezansi lahlaselwa, lashiswa ile mjondolo. Sasesiphoqeka kuba sishiye. Ngabuye ngayikhohlwa le ndaba. Kodwa emva kwalomfundisi sengithole cishe abantu abathathu bethi bakhokhelwe ileli bandla lasebuhleni imali yokungidubula. Ngomsombuluko ngibikelwe ngomunye umuntu wangapha komthetho ukuthi wenqabe ideposit ka50,000 rand ibimthenga ukuba angidubule. Kodwa ongixakayo ukuthi kungani ngilokhu ngithola abantu abahlukahlukene basebuhleni ukube bangidubule. Ngoba labantu babengakufihli ukuthi bathunywe ibandla lasebuhleni. Angisho ukuthi bonke abantu bakuleli bandla bayazi ngalokhu kuzingelwa kwami. Kodwa ngiveza lesi simo engingazi ukuthi sisukaphi nokuthi sisho ukuthini. Ngijwayele ukuchaza ukuthi njengoba ngimphambi kwenu nje angisikhethelanga ukuba ngumholi waleli bandla. Kodwa kwafika kithi ingilosi emini yathi ithunywe ukungitshela ukuthi ngiphume ebuhleni ngisungule ibandla elizofundisa indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Lokho ngihlale ngikuchaza. Ngachaza ngiphume ebuhleni. Kodwa ukuthi amanye amanazathi ayakholwa noma akakholwa lokho, leyo into engeke ngikwazi ukuyenza lutho. Njengoba sengichazile, angisukelanga kusungula leli bandla. Kodwa ngathunywa ngokwasezulwini. Futhi nganikwa nendlela leli bandla okumele ngiliqhube ngayo. Ngakho ukuzama kwanoma ubani ukungibulala noma ukungibulalela lokho
into leyo engeke yenzeka lula ngoba ngihamba nabantu basezulwini. Amen. Angazi-ke ukuthi abanye baze befune ukungibulala nje ngoba ngibabangisami. Lapha emhlabeni ibandla lasebuhleni linabalandeli abaningi kakhulu. Thina sinto engekhona ukuba khona mase siqhathaniswa nabo. Kodwa ezulwini akubukwa khona ubuningi babalandeli bebandla. Ngoba ibandla asiyona i-political party kumbe iqembu lebhola. Kodwa kubukwa imisebenzi yomuntu nomuntu. Njengoba ngilapha ngizokujajwa ngokukhulu kwebandla. Kodwa ngojajwa ukuthi imisebenzi yami ibe njani ngokusebenzela uNkulunkulu. Kuyo le nyanga ngithole omunye umuntu obukeka engwasebuhleni ebhale kwelinye iphepha ethi akufanele mina ngishumayele okhosini ngoba ngingumuntu odumisa ubuNazaretha. Uyaqhubeka lo muntu uthi uShembe wafundisa ukuthi ubuNazaretha kulandela amasiko abantu. Kodwa mina sengiyabakhipha ezimfundisweni zikaShembe. Angazi noma usho lo Shembe owathi amaNazaretha akakhonze izangoma nezangoma. Kodwa angisukile mina ezimfundisweni zikababa mkhulu. Okwesibili uthi mina ngafaka ngumfundisi uMpanza ozalwa ngumfowethu ukushumayela okhosini. Umfundisi uMpanza-ke yabanazi wayesebenza okhosini ephethe ukhosi. Angaze ngiwuzwe umbhedo ofana nalo obhalwe lo muntu othi ungumNazaretha. Kodwa-ke umona uyamenza omnye umuntu abe isilima. Ngo-1992 ibandla lasebuhleni lisaphethwe inyanga ezulu. Ukhozi usaphethwe ngumfundisi uMbatha. Yimina engaya kwi-Interfaith Conference. Ngafike ngalikhipha leli bandla ngaphansi kwenkolo yoKristu. Emva kwalokho ngaya okhosini ngavula islot engasibiza ngokuthi uShembe nobuNazaretha. Lokho kusho ukuthi kunabantu abaningi bamaNazaretha abangazi ukuthi ukushumayela okhosini kuwumsebenzi wami. Onke lamabandla kwaShembe avulelwa yimi ukushumayela emsakazweni. Ngaphambi kwalokho babengazi lutho ngalokho ukushumayela. Lo muntu-ke uthi angiyeke ukushumayela okhosini ngoba ngidukisa ubuNazaretha. Kodwa ayikho intshumayelo yami oyicaphunile othi ngayo ngidukisa ubuNazaretha. Ekuqaleni sifunde incwadi kaJoshua 23:16 lapho khona ukuthi uma niphula isivumelwane uNkulunkulu wenu aniyala ngaso bese nikhonza abanye uNkulunkulu nibakhothamele niyobhujiswa ngokushesha. Amabandla amaningi akazi ukuthi sinoNkulunkulu ophezulu konke nongafani nalabo uNkulunkulu bokuzakhela. ONkulunkulu bomhlaba yibo bonke oNkulunkulu abamelene noNkulunkulu wethu umenzi wezulu nomhlaba. Noma ngaphambili kuleli bandla sasingazilutho ngabanye oNkulunkulu
abakhonzwayo ngaphandle kwaJehova, kodwa nakulo sebekhona onkulunkulu enkonzweni abakhiwe ngabantu nabaphikisa umthetho kaJehova. Ngike ngezwa omunye umfundisi wakuleli bandla eshumayela ethi, uma uzwa umuntu ephika ukuthi ushembe uNkulunkulu, usuke lowo muntu ezogcina ngokuhlubuka. Yangethusa kakhulu le nkulumo ekhulunywe lo mfundisi osebandleni lamaNazaretha. Lo mgcotsha wazi kahle ukuthi lento oyikhulumayo ayikho, ngaphandle uma ngokuhlubuka esho ukuhlubuka uNkulunkulu wekhaya lemphefumulo, lo osekhonzwa ngamanye amaNazaretha akwashela. Ngicabanga ukuthi usho lo uNkulunkulu ngoba uJehova akakwazi ukuthi esho uJehova, ngoba abasazi lutho ngokuthi khona into uNkulunkulu uJehova. Kune video which is trending lapho baba uthi wayetshela khona amaNazaretha ukuthi ushembe akasiye uNkulunkulu. Ngakho-ke ngokwemfundiso yalo mfundisi, ubaba uThixo uhlubukile. Entshumayelweni yenkosi ilanga yomhla ka-31 July 1965, ubaba uthi, kodwa nina amaNazaretha eyenu inkosi ayibona, nguNkulunkulu kuphela, ayikho enye. Ngakho nilibambisise lelo lizwi, noma singasekho thina emhlabeni, nikhumbule ukuthi ubuNazaretha lobu nalomuzi wasekuPhameni akusikho komuntu. Amen. Kwemfundiso esayishiyelwa ngubaba ilanga ukuthi sihlale sikhumbuzana ukuthi inkosi yethu ayibonwa, inkosi yethu nguNkulunkulu kuphela. Amen. Kuyo le ntshumayelo ubaba ilanga uthi, kodwa uma uNkulunkulu ethuma ushembe emhlabeni, wamthuma kulo lelizwe labefundisi bezinkolo. Amen. Lokho kwagcizelelwa ubaba ilanga ukuthi ubaba mkhulu uyisithunywa sikaNkulunkulu, akasiye uNkulunkulu. Entshumayelweni yomhla ka-17 July 1965, ubaba ilanga wabuye wathi, ngesabatha eledlule bengikhuluma khona lokho nje kuphela, ukuthi ningakhohlwa ukuthi uma uNkulunkulu lo kaShembe engesiye uNkulunkulu wenu, ngeke anisiza ngalutho. uShembe weza emhlabeni ukuba abantu baphenduke babe ngabantwana basezulwini, bahlale noNkulunkulu, uNkulunkulu ahlale nabo, nabo bahlale naye. Amen. Amen. Sakufundiswa ngubaba ilanga ukuthi kukhona uNkulunkulu kaShembe, kodwa asikaze sifundiswe lutho ngoShembe oNkulunkulu. Kuyo le ntshumayelo ka-31 July 1965, ubaba ilanga uyaqhubeka uthi, ningakhohlwa ukuthi naye uShembe wayifaka ibhishu engafundisiwe nje, kodwa emesaba uNkulunkulu, engathandi ukwenza okubi nokungalungile. Amen. Uthi-ke ubaba ilanga uShembe wayemesaba uNkulunkulu. Uma uShembe enguNkulunkulu, ubaba ilanga wayesho muphi uShembe ukuthi wayesaba uNkulunkulu, ukuthi wayezesaba.
esezohamba emhlabeni ubaba ilanga uthi mina nginishiya nomthetho ubaba wanifundisa wona noma wanifundisa ngawo. Lamahlubuka angamaNazaretha akwaShembe asevelene extract entshumayelweni kababa ilanga efundeka kanje. Ngiyezwa kuthiwa kukhona uNkulunkulu kodwa ukude nami lo uNkulunkulu usezulwini. uNkulunkulu oseduze nami nguShembe. Lo engithandaza kuye angimazi mina. Angithandazi kuye mina. Ngiyengithandaze kuShembe mina. Amen. Le ntshumayelo iyezwakala ukuthi ubaba ilanga wayecaphune inkulumo yomunye umuntu yaba imfundiso. Kodwa lamahlubuka aseyenze yaba imfundiso yenkosi ilanga. Ubani okwalalela le ntshumayelo? Ubaba ilanga wayekhuluma ngomunye umuntu ukuthi wakhuluma kanje kodwa basebekhupha le extract sekuba ubaba ilanga manje osho njalo. Niyasazi leso senzo sabantu vele extract inkulumo bese bangeyakho noma bisishinto ethize le wena obungayisho. Lapha isivezwa lenkulunkulu Mose ngathi kwakusho ubaba ilanga ukuthi uNkulunkulu wakhe nguShembe. Kodwa kuzo zonke izintshumayelo zenkosi ilanga wayefundisa ukuthi uNkulunkulu wethu nguJehova. Ethi uShembe ngumuntu wasezulwini. Zonke intshumayelo kababa ilanga uShembe uthi umuntu wasezulwini. Kodwa uNkulunkulu wethu uJehova ngisho ihlabelelo likhuluma ngoJehova. Le ntshumayelo yenkosi ilanga is quoted out of context. Okuyisimanga ukuthi icashunwe ngumNazaretha. Ngayo uphikisa zonke izintshumayelo zenkosi ilanga. Uthi ubaba ilanga wayekhuluma eziphikisa. Ngoba nguye osifundise ukuthi kuleli ibandla uNkulunkulu walo nguJehova. That's what this person is saying. Uthi hayi ubaba ilanga wayekhuluma eziphikisa. LamaNazaretha kwaShembe ayaye angafuni ukufunda izincwadi zika-Advocate Mnyando ngoba bebona ukuthi izintshumayelo zenkosi ilanga nezikababa mkhulu zizobaphikisa kuleli ivangeli labo lokuthi laba abaholi abazibekele bona sebenguNkulunkulu. Ngoba lokhu ukuthi bengayifundi lezi ncwadi ngenjumayelo kababa ilanga bafuna ukuthi besebenzise ubaba ilanga nobaba mkhulu ukuthi uShembe uNkulunkulu, ukuthi uShembe wavuma ukuthi sikhonze amadlozi. So lokhu ukwenqaba ukuthi uShembe uNkulunkulu, lokhu kuphika ukuthi kuleli bandla akukhonzwa nezangoma, lokhu kuphika ukuthi kuleli bandla kahlatshelwa amadlozi into evela kimi. Basho njalo abantu basekhaya nabasephakameni ukuthi yonke lento engiyikhuluma ivela kimi, ayiveli kuShembe, ayiveli kubaba ilanga, ayiveli kubaba mkhulu. Kodwa ngokuhlubuka kwabo okwembethwe ubulima bacabanga ukuthi ngaleli ivangeli abathi ngelenkosi ilanga baphikisa mina. Bakha umqondo ukuthi leli ivangeli likababa mkhulu lisuka kimi. Kodwa lapha ngicaphuna izintshumayelo zakhe ubaba ilanga. Ngakho ke uma uveza intshumayelo ephikisa lezi zintshumayelo zenkosi ilanga awuphikisi mina kodwa uhlambalaza yena ubaba ilanga.
kodwa abakuboni lokho. Kodwa ngobuphukuphuku okuhamba nomona abakuboni lokho. Ukuthi uma ngabe ubaba ilanga kunemqingo lapho eshumayela khona esifundiswa uNkulunkulu uJehova, wena ubusukhipha i-extract ethi ubaba ilanga wathi uNkulunkulu ushembe, awuboni ngani ukuthi wena uphikisa yena ubaba ilanga? How ungakwenza kanjani lokho uma usilekana? Uma ukholiwe ungakwenza kanjani? Uze uhambe ufuna into ezokwenza ukuthi ubaba eyiphikise, ezokwenza ukuthi ubaba ilanga aphikise ubaba omkhulu. Uma uphila nje kahle ekhanda ungenza kanjani? Ukuba le nkulumo yesibili ibicashunwe komunye umuntu, bengizomchazela ukuthi it is out of context, bese ngimcacisela ukuthi ubaba ilanga wayengasiphikisi. Kodwa ngoba icashunwe ngamahlubuka amaNazaretha, asikho isidingo sokuyichaza le ntshumayelo, ngoba yakhele ukususa abantu emthethweni kaNkulunkulu, besuswa amaNazaretha. Kuhlabelelo 224 esaqanjwa nguye ubaba ilanga, uShembe uthi, mina ngingumntwana kodwa sengizwile ngaye uJehova, yena osenzileyo ongubaba wabo abantwana bonke. Ngiyakumthanda yena uJehova, ngiyakubathanda abazali bami, ngibenzele okuhle nesikhathi zonke. Amen. Lesihlabelo saqanjwa ubaba ilanga. So uma ubaba ilanga enemfundiso ukuthi uNkulunkulu uShembe nguJehova, uShembe uNkulunkulu, wayeqambelani isihlabelelo sabantwana sokuthi asithande uJehova? Ngaphela into yokuqala uma ufuna ukuthi into ihlale engqondweni yabantu uyifundisa abantwana. Uma imfundiso kababa ilanga kwakungukuthi ithi uShembe uNkulunkulu, wayengakusho ngani lokho ngenkathi esifundisa singabantwana? Safundiswa uyena ubaba ilanga ukuthi asifunde ukuthi uNkulunkulu wethu uJehova, umuntu okufanele simthande uJehova, sifundiswa uyena ubaba ilanga, a graduate, university graduate. Kodwa hamba kuqhamuka zonke iziphukuphuku ezihlukile zizosibhedela. Wayengasho ngani uShembe ukuthi mina ngingumntwana kodwa sengizwile ngaye uShembe, yena osenzileyo ongubaba wabo abantwana bonke? Wayengakusho ngani lokho ubaba ilanga? Uma sike sifundiswe ukuthi uShembe uNkulunkulu, why ubaba ilanga ebhala isihlabelelo sabantwana ethi asazi asifunde ukuthi sifunde ngoJehova? Lesi sihlabelelo sabantwana siwubufakazi bokuthi kuleli bandla ubaba mkhulu nenkosi ilanga basifundise ngoJehova. Amen. Kuverse 3 womthandazo weSabatha uShembe uthi, mesabeni uJehova zukulwane ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe. uJehova wanilobela yona ngencibi yakhe uMose ukuze kudumiswa kwenu kwamukeleke kuThixo inkosi. Uma sinemfundiso kuleli ibandla ethi uShembe uNkulunkulu, pho uShembe akakubhalanga ngani lokho kwihlabelelo zamaNazaretha nasezintshumayelweni zakhe? Ubaba ilanga akasifundisanga ngani ukuthi ehlabelelweni sabantwana uNkulunkulu wethu nguShembe? Akafundisanga lokho. Kuleli bandla asikholwa ngemizwa, asiwo ama-fanatics. Silandela esikufundisiwe kwabhalwa phansi.
kunamaNazaretha asemhlubukile uJehova kodwa afuna ukusebenzisa ubuningi bawo ukusiphoqa ukuba nathi sibe ngabadukile njengabo. LamaNazaretha angena umoya wokuhlubuka, kulokhu kuhlubuka azama ukudondozela ngegama lenkosi ilanga. Manje nathi sebecabanga ukuthi ngoba belibandla elikhulu sebezosusa uNkulunkulu behambe besikhonzisa zonke izithixo noma iziyiko zezwe. Asiqothi namakhaya. Akho umuntu ongavele eqhamuke lapho esikhonzise zonke iziyiko zezwe. Esisuse kuJehova. Esisuse emfundisweni kaBaba omkhulu. Umprofeti wasifundisa ukuthi uNkulunkulu wasephameni munye nguJehova kuphela. Amen. Uma abona sebenabanye onkulunkulu ngaphandle kwaJehova esamfundiswa nguShembe abaye bodwa ekubhujisweni bengakhonzisi abantu onkulunkulu bamatshe, bengakhonzisi abantu izithixo azona izilima. Asikwazi kwehlula phakathi kwesithixo ngoba nje ungathatha itshe noma umuthi uhlolise kahle usuthi uNkulunkulu nathi ke bese sigijima siya kuwo sithi uNkulunkulu. Asiguli lapha emakhaya thina. Njengoba sisho onke amaNazaretha ayazi ukuthi ngisho ubaba inyanga yezulu noThixo bashumayela ezinkonzweni eziningi besiphikisa ukuthi uShembe saphiswa yiwo oShembe. Manje sekuzothi ngoba abasekho emhlabeni bese sihamba sikhohliswa yiyo yonke imiphuphe ethi sekuyiyo oNkulunkulu. Siyagula yini thina emakhaya? Manje sekuqhamuka umfundisi ebandleni lamaNazaretha uthi uma uphika ukuthi uShembe uNkulunkulu usuke uzogcina ngokuhlubuka. Lo mfundisi usibona sidunyelwa lapha emakhaya. Lo mgcotsha usho ukuthi ubaba mkhulu, ubaba ilanga, inyanga yezulu noThixo babe ngamahlubuka ngokusifundisa ukuthi uNkulunkulu wethu nguJehova kuphela. Kule ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu ngathunywa ukuba ngivuselele ibandla likaMenzi wezulu nomhlaba njengoba lalinjalo ngesikhathi sikaBaba omkhulu. Uma ngenza njalo ngiyathukwa. Ngithuke amaNazaretha kwaShembe ethi ngivela nevangeli abangalazi. Kodwa ayikho into esengike ngayifundisa ephambene niyafundiswa ubaba mkhulu. Naye egcwalisa okushiwo iBhayibheli. Amen. Amen. KuMahubo 106 verse 28 to 29 uNkulunkulu uthi bahlanganisa noBhalibheyori badla okuhlatshelwe abafileyo noma badla okuhlatshelwa amadlozi. Bamchukuluza uJehova ngezenzo zabo. Amen. Ngo-1927 ubaba mkhulu waba nentshumayelo ende nengazi ukuyifunda yonke. Kule ntshumayelo umprofeti wakhuluma kanje: ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwabo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho. Lokho akukubi kuJehova. Kodwa ningaweli ekubathandeni okwedlula uThixo. Funa niduke nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo
neyalwa ngawo kuMathewu 10 verse 27. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekuwakhonza amadlozi, nomthetho othi anisahlangani nabafowenu abenza okunjalo, ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Kushushe ngoba mkhulu. Amen. Ngaso leso sikhathi babuza onkwanyana nomzelimu bathi, nceku yenkosi, angeke sabahlabela okhokho bethu na? Waphendula umprofeti wathi, cha bantwana banhliziyo, okweni kuhle ukuba nibakhumbule elandini elikhulu emzini wasephakameni, emzini kaJehova ephakameni, kunokuba nenze njengalabo abangenaye uThixo. Amen. Unkwanyana kwakukade kuyisangoma esikhulu esidume kakhulu. Unkwanyana uyise walabakhokheli abathathu abanomkhokheli omhlophe noma umkhokheli obomvu nomkhokheli omnyama. Unkwanyana ngale ndulile ngakho. Kodwa ekuphendukeni kwaso siba ngumNazaretha, uShembe wasiyekisa kuhlabela amadlozi. Kodwa namhla amaNazaretha athi imfundiso ukuthi umNazaretha engakahlabela amadlozi iphambene nomNazaretha ivela kimi. Yes. Baningi abantu abenza inhlekisa leli ibandla ukuthi sithi engahlatshelwa amadlozi. Abanye bathi sisindisiwe and what not. Kodwa thina sithi angahlatshelwa amadlozi ngoba kwasho ubaba mkhulu. Amen. Ngaso sonke isikhathi ngithukelwa ukufundisa abantu ngomthetho kaShembe, naye owuthathela emthethweni kaMose. Ngize ngibe ngaka nje, abazali bami angikaze ngibabone behlabela amadlozi, ngoba bafundiswa ngubaba mkhulu ukuthi uNazaretha akahlabela amadlozi. Angaze mina ngisifake isiphandla mfonso abazali bami. Angaze mina ngihlatshelwe imbuzi ngisethe abazali bami. Ngoba safundiswa yibo ukuthi kuleli ibandla akahlatshelwa amadlozi. Amen. Kodwa manje sekuyinto yami. KuShembe kuverse 3 womthandazo weSabatha othi asigcine imithetho kaJehova esezincwadini zikaMose. Uma uShembe wayengavuma ukuba sihlabele amadlozi, wayobe uziphikisa ngokubhalwe nguye phansi. Kodwa lamaNazaretha akwaShembe ayawahlabela amadlozi bese ethi kwasho inkosi ilanga. Ngisho ngabe ubaba ilanga wakusho lokho, kodwa nguye ubaba ilanga owathi yena usishiya nomthetho kababa mkhulu. Amen. Ngenkathi ingilosi ifika nomyalezo ukuthi angisungule ibandla elizofundisa ngendlela eyiyo yokukhonza uJehova, ngabuza ukuthi isiphi isidingo sokuvula elinye ibandla, ngoba ibandla lamaNazaretha likhona. Ingilosi yabe isithi, emva kwababa uThingo kuzovela oShembe abaningi abazoba ngabaholi bakuleli bandla. Phakathi kwalabo Shembe koba nomuntu ongakaze akholwe kwasekuzalweni kwakhe, kodwa oyohola leli bandla ngokuthi nje ungakwaShembe. Kuzohambe leli bandla libe inhlekisa emhlabeni, kube inganekwane ukuthi uNkulunkulu wake wahamba phakathi kwamaNazaretha. Amen. Kuhle ngoba le nkulumo ngayikhuluma ngisho ubaba uThingo esekho. Ayithi ngiqala manje. Ithi-ke ingilosi
leli bandla olisungula manje lenzelwa ukuthi uma sekufika leso sikhathi kutholakale ukuthi lisekhona ibandla elibambe ubuNazaretha njengenkolo kaJehova, ngoba lamabandla azomhlubuka uJehova asichithe izimfundiso zikaBabamkhulu. Nempela kaManazaretha kwaShembe amhlubukile uJehova, bathi abaholi babo ibona onkulunkulu. Leli bandla balihlaselela ukuthi libuyisa abantu emthethweni kaJehova njengoba kwakufundisa umprofeti. Akakho umNazaretha ngokweqiniso ongahlasela leli bandla ethi kukhona elikufundisayo okuphambene nobuNazaretha njengenkomo. Njengoba ngihlale ngichaza sesihlaleni ingilosi iminyaka edlule ku-15 isiqondiswa ngokukholwa okwamukelekile ezulwini, kodwa lamaNazaretha asemhlubukile uJehova, sebenevangeli elithi akukhonze onkulunkulu bomhlaba, akukhonze bona. Leli bandla lamaNazaretha kaNkulunkulu lingabukeka lingalutho lapha emhlabeni, kodwa ezulwini siyinto enkulu. Silibandla elifukamele ubuNazaretha okuhlanganisa ikholwa noNkulunkulu. Iqiniso ukuthi lamaNazaretha akwaShembe akubhubhisile uNazaretha esabulethelwa ngumprofeti ukuthi bangamaNazaretha amaningi lapha emhlabeni nokuthi baholwa ngabantu besibongo sakwaShembe. Leyo nto ezulwini ayithisho. Umuntu ezulwini ungena ngokukholwa. Ukukholwa kusho ukuhamba ngokwezimiso zikaJehova. Ngokungenisa izangoma ebandleni lamaNazaretha likamenzi wezulu nomhlaba, ngokuhlabela amadlozi ningamaNazaretha, niphikise uBabamkhulu. Ngalokho niyathanda mthandi nizokuyifudusela. Kulesi sikhathi samanje kuthunywe mina ezulwini ukuqondisa ubuNazaretha. Ngiyazi ukuthi umvuzo wokuhlubuka uNkulunkulu kunomphumela onjani. Inkosi usize.